Bukovini, da bi se potom preselio u Dubrovnik sa porodicom. Izučio sam pomorstvo, a kao trgovac u Carigradu širio trgovačke veze. Za račun ruskog cara Petra Velikog isposlao sam mir sa sultanom u Prutu, pakt o prijateljstvu sa kineskim carem u Pekingu, konkordat sa papom u Rimu, te vojni savez sa tada moćnim knezom Moldavije u Jašu. Utemeljivač sam i ruske obaveštajne službe. Jednom prilikom na Carigradskoj pijaci roblja, prilikom tajne posete, kupio sam i ruskom caru poklonio mladog Etiopljanina. Ispostavit će se da će to biti pradeda čuvenog Aleksandra Puškina. U Sibiru sam osnovao grad, u čijem jezgru je hram posvećen Svetom Savi Srpskom. Na moj nagovor, caru Sremske Karlovce šalje prvu gramatiku i bukve, koji je u budući centar srpske duhovnosti doneo učitelj Maksim Suvorov. To je označilo nastanak prve srpske škole u Sremskim Karlovcima. Od cara sam dobio posjede u današnjoj Ukrajini, jedan dvorac u Moskvi, kao i pravo slobodne trgovine na Azovu. Mojim posredstvom nastala je prva pravoslavna crkva u Pekingu.